Jumuiya ya Afrika Mashariki okurabura oku kukabaho bwa nyuma y'ekikorwa ky'enguzi Profesa Ephraim Kamuntu ariyo muhabuzi wa mukuru w'ihanga aha nshonga za manifesto kandi osingire okukwata ibendera y'ekibiina kya NRM habunyishengero bwa Sheema ey'amashuma owashoborora ku eresero obwebembezi n'abebembezi babi yakwayo aha mbuga nkuru za district omu rukiiko rw'okubuganaho ba delegates. Kandi twetera umufuba abo kuba ababa barya bona baza kubabuza bargira mburu bahire sente bakire becho when batandikira bakimanye water purchase nija kureba bad leaders nija kubareba kandi icyayi twegor mo so cancer we have to do something okugira nka discipline nyenda kubahiga ngo omuramwa ogoko bigese ndo mbururu muza kutandikanye kumwe mwenda kukumizamo mwija kugura ingura tutoza Eldadi Mwesije ore chairman w'entebe ya kishatu abwegombore akasana yahiga mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni kuranzya hare ahakuba ku arukozya abatabani banuko mwitaka ninyera kusaba President Museveni oburo kitire mwesente kamashora izinga naza kutunga bebembezi abatari bebembezi ariyo natunga bebembezi akuzakura Uganda hansi abo kwa bazimuka government ni basente bijaba bagura abantu aha abantu baterera karuru kwanga batimicho basakagasara abantu banyira kumushaba president kwihangere kandi mukamukamo kibira cya NRM amaking sure mwesente yazicyendezo mburogo ejin program pangu ya government harimo ibinde NRM ekureta kugira ngo tubisiye abantu kandi twatanisize hamwe to making sure ngo abantu bitu baza kukora baza kwekora tubaza gumana barinde ngize nkumibire zo bakubaha baze kutera karuru so echo njo ninja tweta patriotism within our party kandi abantu kureba ngo bakunde kibina cyabo ntabwa sente kunkana bwa ideology. Profesa Ephraim Kamuntu yayihanangiriza abanyakibina kufayo munonga kurwanisa obwebembezi bubi ekibina kibone kugumizamo ajya ngo tinente tarshero tinente nortoche tarshera ogirente ar eka modro oteweltoche echo ensuring food security konko hingo mwani oteha majani ejo cash income wakorevyo monetization of the economy kirebo rebe cash income amajani togari no mwan toguria no tiko kuya mukash that is security ya cash gasha kwa tugume Gerald Omorishem.